gre do konca. Poskuša zdaj Barič v solo prodoru, izvrstna akcija. Zdaj proti napad za Olimpijo, Mahkovic, right! Priložen za proti napad, 3-2, Mesiček. Vašel, dobra žoga na Juraka. Abrams pa je sam. Mahkovic, Abrams je padel v obrambi. Robinson gre na kontakt. Zadev je Američan pri Olimpiji. Dawan Robinson. Mesiček na trojki, trojka! Poizkus za 3, Jeftić, trojka! Jurak proti Lešiću, Jurak poizkuša skrbno tehniko, Jurak gre do konca z levico, bori se in na koncu je Jurak zadev!